tro ye nipa nti e se so ka ne sa okay na say o tena se na ye badwema na hu se enye Methodist ni Anglican ni Wr0ng no nko a na ya asore so asore bi wo ho no a abakire e better sin Wr0ng ni Anglican ni Presby Abusiafo ne adofonom akwaba sonko enkoma obibia Nyankopon ehwa mo se abre ene abrebia munya eye ebre agi adwa etie eye ensem a yede ebesomo ewo too much GH so said that I can we are your number one loyal incredible channel you will hold at the mamo abrene abrebia ban and some coachy a cobremaya ahia and na ubenya no we you a feeding the free hakobe before than I just a one why you na and a day when you buy a case capa and a motimini na breakthrough say dia na chese ensem no ya domu esuko eye na yede ebegu eye apono so ede amamo Wr0ng Kennedy Agyapong akompre kon ya papa MP for Asin Central why na adwen so wono de se eye asofo a wo mo emfiri nyame wo beyi wo mo 20 no dane dano enoma wodi gu akwamu nyina kire eye wo mo nyoma bone eneni a wo mo ya ense emfata wo se wiase ana nipa wote ho no ma wo ma wani eda ho ewo ho na ye papa yi na nsem mo ensensem a ekoso wo expose ye asofo a wo mo bebre na edi epiepie mu no na no ada obetena se wo na kunya kesem decision no wodi nsem bi atudwa wo se obopo ensori bi asese wo hu ne se enam asofofo a wo mo expose wo mo no nyoma wo mo yenti no ensori bi wo ho no ma wayi edesi wo se wo mo ene ensori a wo se eye Ghana ni anase nipa bia wo wiase a wo se wo kokko join sa eye asori no because eno ena ye nananom wo mo edisi ho no ma wo mo koye ya yanti boni bia wo yanti azan wo yanti apobo yanti kalabule bia ewo mo eno ena wo hu ne se wo se wo mo ekono wo bo nsori bi di na no na magana fo binum wo mo boafu wo mo munu ya wo matikukum mo se na de be nsem na wona abo wo kiken na de so pa che se ensori ni bi na wa bobo di ne de wo mo enka ho na entenu anu no nkofo ikoko apai na ensori a eye wona abo bobo di ebi ene eye Methodist Anglican, Catholic, Presbyterian, any apostolic, womo, ensem, and chese wode ebaye, say no, and was saying the yenshe, na yanko, no amateurs a Ghana for said in Deacon Kayano, womo ente as ye. Na me amity crampo no meso so mentias ye ebiara, N0t mato and sa ede afrayan papa, eye apostle Agyapong. Prempe awo no so ye sofa woda eye the Bible Church of God 7 day ewo eye enkahaka so Tuba Junction woda asore anu no asore empie mu binti e baba bebusa se ensori a wo yanti wo mu din enti enfiri nyame anase wo mu enye nyame dwuma ewo ho no tebusiafo menyi wa fide ni mfiri ha ye twan ho ba na eba enensem no ye bekodi fitiani asese ni din ene your friend say mechanic Zana prophet kumichacha ma system YouTube no baby a me hwe bia ma change afro ena maba too much GH shit na prophet kumichacha me so me hwe Eja memo akwaba dia ba edwumedi yi eso ya me de empombo ko de Kristo adom ni Nyankopon do kesi nti me ho ye pa na wo so e nyame adom nso me ho eye bibia boko so le onya ngware ye na bi minyanye ye ende echire kura ye sese ya to ye wase bibia abaya hey God's watchman asamabo asembe na wa ensori abubodi ebinumu die mpiem o enti enim say obi a wo kwa ye nsori a wo die mpiem o Wr0ng Kennedy Agyapong na list so na just won kwa sori pa o se ne ono na kene na oka abusiafo
Apostle, ya share a year on a Canada, Japan, Juma, dear, with the other down da wo se wo de wo ta na chi wo bo mpa ye e de ma no so won koso because no na be magana ha ye ni ada ho no na se wo de nsama ba wo bo nso de din se Methodist, Presby, Anglican, Catholic ye Pentecost ne yi wo mo e na ye bebe to ye no e na ye nananom e ye ntie no na wo se ye join eni kwan se ye kokọ e ye one man churches no ebi say e na wo hu no yo me da say mama ni kai na esre nyame nhira mamu nyina eduma no ntumpo nhira mo bebre inshallah so titru kura de me pese nyame de yem mamu kese number 1 on twere obi adi won kwan mo amen won kwan wade mi chachia ma soro manyina okay ami shira Bible Church of God Seventh Day Adventist omo e wa kontu Thomas Nkansa Israel ma prempe no ma kan eno obia o tie me na o hwe me se nya me nhira de ma nya me tro ni padin won kwango ami nhira mo wo busa masempa na me sese Nyankopon on ton nhira nsuo ngu adwuma mi so na asem ya obusa mi ntimi ya no on fa nyansa mre ye pankasa Canada Agyapong osi Methodist, Anglican, Presby, Wr0ng ene apostolic ni Pentecost no ni ade asore e beto ye no ye di kan nya sorry a idi ka ye beto ye no e be wi ase first Samu is it Methodist there but Roman Catholic ye te no 321 325 AD Rome. Okay. The Otias were a friend of Constantine, a Roman emperor. And then Presby, Anglican, woman in a film. Oh, okay. Methodist says 1744, John Wesley. No, the buy. Okay. Maybe okay. Fine. The name sorry or order that. Sorry or ansana. Roman crab. Okay. Rome, I saw it and a chassis or Pentecost day. So, the friendly Church of God. Okay. Church of God. Okay. Okay, Acts chapter 2. Kaihonina, Bohuna Safon. Na Paul in Kang, a Cheney Christo of Fred Paul, at in the bed. Okay. Okay. And Paul says, or what be a son of Corinth. Oh, Europe. And so, 1 Corinthians chapter 1, verse 1 down. Okay. And woman or truly command Corinto Asaf. The now sorrow before Methodist, Anglican, Roman, and others. Now, the Emma Ocasan said, say a memoir, that's our sorry, me both these and Sassio, oh, Jerusalem. Maybe a maha. On the time I will translate the Bible number a free Hebrew Cassim, Ediba English Cassim 1611. King James, the time Bible started translating English language or King James, the time. And now I saw no started saying Mutre. Okay. So, and now I want to be back again. Slave trade no more time. No would be about Ghana. The English people, among first voyage, the bar, a year 1533 AD. Okay. And you been English in no the English, ye be a woman, a colonial masters. Only be tea. Some in the Portuguese, 1471, oh my ba. Only Dikai. Okay. And a Dika or Gokus. So now, some no month or month, yes, English, no. And no more buy and betche or Mukasa. And a man, sorry, no, a starting. Okay. And now, the Akana, way back no way about a PP. So, indeed, Ghana, a friend of Orthodox churches. About an and another, the Tenono Mukro, and no correct.
ken o kan odibim okay so but enye sa ene sese eye hwe Hosea 4:7 wasi enipa eye koso dore no ni ye koso ye bone population increase no na bone so ye dey increase san oba it's true so edi a chain sorry no na doso we are no ofrim no atene ho we are no atene ho we are no atene ho ene sorry to Pentecost say leader no ofri apostolic Makion okay ofri apostolic no bete Pentecost eni de te ho no a ena amana ye bebere okay yeah na so yes one man church enye one man church per se what you say okay you guys one man church e be one man church me here too enti dan he bi na ye one man church there one man church ni say me say me Matia sorry na me Matia sorry no me na me ye treasurer me na me ye secretary me na me ye financial secretary aha one you wa jiafa sika be ba sorry mu nyina no e ba wa obutom okay ye wo sofo bi wo a opon sorry a sika ni nyina ne ye de sini kam no wa de ko oni obi mu akonta no that is one man church okay na sorry bia oni pa ba ko na siase onipa na tia sorry baako na wonya nipa aka ho wote ase na wono o ma ye adwuma no asori bie ni won manya enye nipa na hya ase na de se ni nyina ya obi na de adwen beba na ye sigina ye na yakasa ye tia sorry ni atia sorry bia ye one man and starting okay na baako fo wontimi nya adwuma no it will Jesus Christ oba ye papa Yesu oba ye no se ga adwuma no oyo ndi oye nyame bɛn no ni bibia no e bibia ko betumi aye but adanse die nti ni hwɛso nti of asuafo du mienu e de kan ho okay for witness na nya adanse die da achi tese o pese o kyerɛ se eniba baakofo onya adwuma no edi Paul ono so ba oni ni kofo ko Europe chinchin ya na Paul nko ne nam Timothy Agabos ani Silas no mu ni ade nyina no ono na ekro so na one man church na me kyerɛ ono no kyerɛ oni obi entena se enwene do o mpanimfo ho de but de ono obeka no fana okay utunfo a ontie wo kan se bi a wonfa kyerɛ se ono no aye de wate na asori so untumi ya so fu bitumi ga se untumi ya no uko ba bi ono ate na asori eno na enye okay na Duncan Williams ajiansare mu na wo kan ene mensa wo tabel no nyina so omo so omo ti asori omo ni nipa ne tie omo administrator o so omo di amem ti ama wo mo ma no omo David enti o kan sa na say ontimi nkan kono de Japan ontimi nkan ensem ni nyina sa okay bro ka so bon so ndi na se ni ga ne tam no kro de ye adwuma ka enuru ba bia ka ba buru so ka on kro na se so do ah o kan ne sa mo ndi e no be ya adwen ba se do no ne kan no ne de ama eye wo mo kwa ahye chapo ni pise no nyina obi abu afu no wo mbu fu no kro mu fu no kwa because de o kan odi so o kan se bibia ko ka papa enje jere papa so nyi grele so ti ase de adifo atrofo no eni asofo bi no atrofo ye nipa ni nti ese so o kan sa okay na mo se o tena se na ye badwema na hu se enye Methodist ni Anglican ni Wr0ng no nko a ene ya asori so asori bi wo ho no a abakire eye better sin Wr0ng ni Anglican ni Presby ana meboa ye o Pentecostal churches so okay wo nya me che no Pentecostal churches so ana other churches so ewo ye o mimi dan sorry enso so ewo ho mimi se bitie me ye mimi dan ni pure ba wan ka mimi dan sorry e bia nti o kan sa no na ma ka se kene Agyapong wonya yi ana da bi wa set example okay o di bi na set example di kire ye okay so o nya me kire no enti mimi dan sorry so ahodo bebire wo so ni nyina no metima ka se ya bi so sere Methodist Anglican no na Anglican so sere bi no mimi nda ho se kosiala mimi nda ni nyina na efutu afra so enti awurade kan se ene di ekire mu no
and sorry I would go back on any more use a deep for true for be back. Oh, Matthew chapter 7, 15. Yes, 15 to 20. And you deep water for mobile, and sorry, no better. And sorry. It was some baby breathing, so the baby breathe. And then I saw so baby breathe, a young one. A young one. Because I bet she kills a dozen. Football teams, a dozen. And I'm a boy. And you may be we are here. I shall for commandos. And I'm a boy. And no friend of the kind. And I say, Ampa. Oh, and Janobu, and the young can once a move. I saw the dozen, and the air. Now, I didn't so I specify where I was Matthew 13, 24 to 30. Okay. Verse 36 to 43. What him? Papa bi okodua abapa ayo wonafu ena okofi ko da ne be na de esen no so obonefo bi nso ekokodua ewira boni wo ayo ena okokoda ono so ko enti opani no ne nkoa ekwafuom no mko hunu se ewira boni bi afifiri hom ena ba afie be ka che ye master no se master enya abapa bi na wudua no wafuom wo ye awio na ye go uza baboni bi so afra afifiri wom de ne ba sa no so otamfu bi no den obeye sa de no anom se ne san otamfu na be bibi se de se wade pare a ene ye wura ye pa chawo ene mi enkututu iwura boni ni mfiri ene o hene ne se dabi munyai wa hwe amu tutu boni na mo ye mistake no makotu papa ni bi afirem enti mo mani mienu nyina eni enkodu twabere le twabere no masoma twafo no mo di ka twitwa de anya ni nyina na de agufa akono bi jatum ma hye no na abapa na ye wiwo no mo de akwakogu ma pata no so amane so na urade ka enokre eni atro okay enwasem asori papa ni asori bone enwasem enti oso oba eno ba be yini die enti wo megu asori to oso nsori ne beba but yemu obi anya ne die enkoturu atemuda nti se obi atimi kwa na asori obi atimi kwa say de Kennedy akenti no na asori ana wo jai obi ni mkra asori be de America ne say obi ni ne ho aba asemu ya eda paso yi ono kra na asori no senka amo ka asemu de etwa na ye yi a aban mu no obi ani tumi so ogu asori gisa asori no osofo no anya adwuma ni ye na nu agu okay wo Christ ba ye no wa ma megu asori o papa Yesu onwu asori na obeye ne de ono de no kra no beto fom and Matthew 7 verse 13 and 14 no so we say e kwan ketwa ene kwan kese no okay yemfa ketwa no ne konkwam kese no de e ko seyim de nipa bebere ne nam so enti wasati e kwan no mi enu oguo ono ne kwan ene bonsam kwan ne kese no okay enti obia ehwe no twusu de ope enti asori no wa megu asori Christ megu asori ba mistakes ya omo ye no ene o kan ni panim sure so ti ase enti apostle unhu ne say ICGC Lighthouse Peace Chapel Action Chapel no one more can one near 7 days for Sabbath churches one more diamond unhu ne say one more demonstration emfa because Kennedy wa kan dey na maneti o mo be mo sorry man eja sorry we say we dey nya ye gu asori ana say ye dempo osi because yes ana obema omo say ansori no mo ko na nya papa because abubo kakra bi nti ene be jaya ko no ana me say ene de say o de example na asori e beto ye na no beto ye no enye sa asori e de bre tete no mo anu ye nyane amu ye nti o say no mo no mo ko na wa kire say no na mo nko anu de so kan say wa wo pe ena mo ko okay so ti ase na obi a wo asori mu no si jare ne ko sa asori no de nti am say onu kan ne Japan o de ahometie ne kan sa asam ne ye ne ya so because the deep water for no ye okay what we are sana wo be kan no was kan ne Japan no onu
won sheda onim Bible no onim Bible you can Bible dia onim ono so say wono so nkwa sori ono na no se mpaye kura no I won sheda mom mpaye papa I what kind me say e wo no station but bibi ba mo nya gidie yi chebi ba e bo mpaye no e ye adwuma fine so onim se de se be ye nim kakra yi ono de waka no en se onipa e ka se na mi free ma sorry mu akọ Methodist na Wr0ng mu ba akọ dabi obia enkona so but obia nhwehwe no kore no asori e kire nyame asede onyame akwan onyankopon mra na mpa aboye adwuma na kom chene ye adwuma osofu bo okra ba se fie nnu ni onye fasting da wo mu didida edidi enko an no de tewo se omuno cheche ono onye na dwene se wo pre nkwa ma nipo what you say onye na dwene se wo pre nkwa ma na wo pese asase so japade na obenya na no so anse na obenya no obebuabuabu kom am wo say yes sofu bi atwa me pa we ameka se ahwefo ne etiefo obi sofu obunu kom no obehu say yes ye me kan ye nokore so na asan sofu no mutisa no okay Matthew 23 verse 27 and 28 unim papa yesu ka kire farisifo no se mo atwerofo no farisifo nya atwomfo mo te se eda waka ho a uhuna efe eda ya ka ho a uhuna efe na mu emudie nya atwom efunu no mpe eni efi na ahyema no se na saa na mo farisifo mo te e woni panim monim eye tenene monim eye fe na so makoma mu de nya atwom eni emuyo ena ahyema o se saa atobo ya ba bebrebe nyina no saa ne yete unzo onipa wuo no eda so onim eda nipa wuo na ye di na hyefu nda koma ye sie nya kata nso no ni ya to no so na ya to no so na fe o se saa na adifo atorofo ne asofo achechefo atorofo ne tie na so amana no mu dia no ndompe funu na aporo ne guo saa no se asofo no se ne kama se ne no wodem no o fili okay edi na asofo no bia o maba no saa no mtie o se mo ti se ni patene ni wo ni panyi na mu de nya atwom ene emuya ayema krono ewudie abosomosom mansotwen ni tan wo mu nya de papa but o di Kristo din akatenani o di Nyankopon akatenani ene o mu bukata nipa so ene Yesu ka o kan farisifo nanim to ka ma to 23 year pa wo steady ni ya wo hu say yes o dem wo mo ka wo monim Christ dey so nsoro we etu o ka bibia se so o ka bia de kire ho sa na asofo no bebere tie wo ti ase enti enne no asofo no ye asofo no ya ba wi ase ba this time no ye say urade aduma no dodo hwe enti ayi Malachi 2 okay Malachi 2 verse 9 to 11 urade asem o ka no titimire nu ni se asofo wo se asofo ajese osofo ano ekura nimdie ni ahwehwe emra efiri nenum efiri se asafo awurade bofo ene no nanso mo afiri okwan no so amane mo ma nipa bebre aswinti mra no entimenso mama mo numu aguase okay efiri se mo amfa no kore no emra no amanipa asafo awurade no wose awurade na atwara asem ya to amaye so wose menso mama wo mani mo guase ansem no kore encheche anyame ahade ne mra oban ba kire nipa no o ma firi ekwan no so amane o ma sele wi apam no safo awurade Nyankopon na eka enti ene e ma asore no se bi na sebe ayi honorable kana de Agyapong o kan yo se sansensem we nyina ma enga be den ene yehu so enti la na Nyankopon atatu o se yem faso no o mu faso okay o mu ti wi ase echi
adufuru pe pese mi nkumunya ani bere ene nieme de keke kan wo bebre eti asori de se ekura se one man church una asori bia ye free nyankopon eso se de yesi tie okay ebi nhihye ye tese see wo administrator o manage church correction entutuzo dudu de bebe bia aforobo bia no ye wo treasure ese ko treasure any financial secretary no mo ahwe o ma kan sika no na o ma account o wie no no mo dia beto osofo no ni penifo no nyina ni ye se ni nyaye okay ye ba for de no ye pe bia ka bibia ko yenyankopon djuma okay ye se ko ta asase bibia se this can you na okay aye open transparent yes na eduru homeda no mo kan chira sore man financial secretary no wananso e di achira sore man na anu afọ de na boy no yenya sei ni epese ye okay ana asase na yekoto ye no balance na ye kan ye no ye yi sei akotua ka what you say okay nti obi ati asoro mu a o ye free Acts chapter 2 verse 42 to 47 emra asafo no start ye no nyankopon bre o musika onam eni esikafo no bi ni pa amwo japade so wo se won sase tontone won mo wa adan tontone won tontone ye ho ne ma ne etira de na yesika won nsa kan no won di begu asomafo no nice won di bless yanfo du mienu a aka ho di Peter ne nua no sika no bra won nsem no e wo se o mu chichem e de ma asore ma no se de ehia obia eti aba sa na o mu di sika no e ma obi di odi 10 million di odi 2 million di odi 20 million obia ne de di ma mu fanya adwuma wo se eboa nso ma so no sa ye de epeja because obia di koye adwuma eti Bible say na ni gie ani ahosope ewo agidi fo eti da bia o mu di akoma kro hie mu aso fi ebo mpa yi nyame aye eti ma asomafo nso tumi di tumi kase di Awurade Yesu Kristo ewu so ya ho adanse because ne sika ho so mu eti asuafo no ko ba bia dem don bother okay omu feel happy na asore no so no omu so feel happy so eti obi etumi ba sore enti obi nso be di Kristo ho adanse a kire ya sore de ye omoa ye say enti wo ba nso abehu say yes enti oso mu niema nyina ye kwasafo de enne obi ti asore dem ehia no ye oni ho de sika ba bru ka akọ kra no ni bi so for si mansions be 9 ni kasi burudu o sika oni na busuafo no sika but ehia fo so wa asori no mu me mi question no so for say we obi be kasi ane se me ya na me ye ma adwuma na me nya nti o me cheche man sori ma we so for no ye adwuma be no nya nya sori na unya mu nya sika so na ho ade na be gina ho preach na ahode Peter ne Paul no mu de ye adwuma tetemiri bi na ekoso ni ya wote wa fonte na asore man ya begu wono mu ye o mu gira bonte so Kenya mesema na ukumi sa yes nyame adwuma ekoso ama nipa ni etumi ba asore no e di sika ne ba mu no e wo se sa ena ke ye no se sika ba asore no mu dia e se sofo o hwe enya pese bi nkumi nya enya pesa mi nkominya enya dufuru pe na se de sekate no sa no bohate okay enti ensese sofo bia eye sa adufuru pe no steady asoro no hwehwem na buo nipa no tiche bi ma won sa nya ye no okay sa nya ye no e so de se de niskantia okay na se mi de mi nim ma ye nso ban no nya me be domi amma ye bia ma
asɔre no enti apostle ye di ensem sie no mete wasi ya na chese din a eye Honorable Kennedy Agyapong wo bobo ye se wo mo ye genuine churches no wo boy because of say eno ne kakra say Ghana na say say no ye nim say eye nananom na de ye na zo binum wo akira wo mo ebo mo homoden chensa na no nche se wo din empiem a na chese wa asɔre enye papa oh me da se ba na mi nhira na se de wo busami udire mpiemu a asɔre a udire mpiemu no nkyere se wa asɔre nya asɔre okay so ati ase ya asɔre ana me di ka kan se ono o set example so aka be nan na se num no nkyere no na asɔre no anu obi ya nkoro na asɔre no ani pedua no so obekɔ sɔfo no o ifa kan na bra fa ensio beton nsuo ai 50 Ghana bra beto wei no tonton ni afen so asofo no de ma adi ba ko no se wo kɔ asɔre na hu sɔfo a wo hyen kawa wo nsa ring suru no eninachi hwɛ o mko gie duru no a ebi de hyen ring im ebi kura na wedding ring ne de aye duru ama no asam me sɔfo no me se sɔfo no me di ache I know them. So at yes here. Ring na shisha asofo no. Wo say na sofo de ring bebrebe sa. Me enu miensa. Ba ko kakraka. Bo na hyensa. Why your life to me akwaje. Sa wo de wunnim. To me bi no de ye duma no ne ya ya ma no. Okay. Na sofo bi abehwe no aye sticker. O de na ya no na obi waton na wo de atare wo kam. And so asem. Asem pa. And the bin so, woman the bracelet, woman the rubber bini a yeni a trust only din, some food din or so. Na so go school crampo now, go ha secondary school so mu was I the Toms and sorry so ye be a say yeshe. Who's the secondary school? Anyway, I saw the secondary school. And the secondary school, but say no so said there be an so be won say was so sorry I will ni ne band that one sa and your boni bia. Secret to all. Secret to all. And your quack. So for no aye billboard. Kese no the picture bosso no achocho ni nyina kan sam ehu hia ubotu picture na de taro ye nyawo de enti wana so the crampo and see billboard wo be see billboard antro ama direction be bia so ni nyina bibia ese wo tro so guso na wo picture na boss won enye correct me see enye ensempi enti sa ye billboard na pictures did that so no omo mfiri nyame ana so omo de ye omo kwankyere yakopon suma omo se mo nyesa hey womo de ye wo makwankyere womo de ye bibi ti se advert akwankyere so se wu me say nipa ni tiri mu osum nipa ye wicked de wo nipa mu no obi anim awurade yesu ono nko an nim nipa tiri mu asem hwe enti sa ne mane mane nyina no wo de akwa so de onu mi se normal enena me ka o secret me yourself no be na America boy Peter no Paul no mo yes anya ba Dabi wo picture na dia beto ne nya oden enti ni ba so do wa hu anan se metie enkofo ye hu me ewiase hu me ye hu na de na me go yes am na ya sorry me sa dem picture akoto for what purpose reason you know any say bibi hihase okay enu mo ade ni matoto ye nsa so for na bibi na ededa wo munsa enya kura wo ko san so no bia me na me ka tro pray jai kro wo betremu sa wo beko bonsam gem awusiafo apostle ajiman prempe N0t atu edwanu na just say we Kennedy the second because Kennedy Agyapong about say uko Methodist uko Presbyterian uko Anglican uko Pentecost dey no na ye genuine church ba say no ya ma wa hu say ya ma wa sorry dey no nche say wa sorry nya genuine na ebo dey ma hu say asori na wo ko ne ensem free nya mi dey wo so jai ko asori a wo so for eden ka wa gu ne nsa mo wo band yeah wo so for ya billboard and mfonyi eboso ne asesa asori no jai ko apostle ye dey ensem ni sinu fa o telephone number to ejai na ya mfa enko ewi anuanum me dey me kan say Romans chapter 12 verse 1 and 2. Onyankopon asem say, "Ija Onyankopon moburu hu so mi tumfu say. Won fam ni pedue nsi wo sa afode eti ase na kronkron.
ya nyankopɔn pa ɛsɔre ni na momma munyamsom no ɛnyɛ wiase momfa mo ho mɛ wiase na emom momfa adwene foforɔ nsa kyerɛ mo no masɔ de onyankopɔn pa ɛyɛ na sɔ ani na hwɛ ɛwɔ Yesu Kristo din mu ɔsɔfoɔ agyema prɛmpɛ apostle me number ni 0544 262614 0544 262614 ena 020 70 200 11 020 70 200 11 awurade no mo nhyira mo yebesa ahyia ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen. Amen. Abusia for aha and a brother my kwan ama yedi dwumadie no ese agro eye dan na ade esa increase for me gidi ye pan sem eye enne nkonya ye si ye ebobo nsem ho no wani age unya ya na nke yampo na so eye dan ya ye de emre ene yi ene ye adwumantie wo se yedi esie dan da ye ne apostle yedi ehia entini ye betoa ensem no eso message say obe subscribe to your channel no G00d na wa share dia ma abusia for e wo all the social media platform na wa like your videos and so follow your Instagram page at @G00d_. Na emrepem no adwenche bia odibegu akono so no ye bekenkan ede ama media ene akua sikapa dasene ye besane hia.